Potem pa še enkrat prek. To je zdaj do take lešnikove rjave barve. Na maslu pražena koruzna moka. Pest mešati, skozi mešati. Pražiti. Evo, snemo. Vrelo vodo in zdaj ena majhna predstava, bo malo pestro, ko mora biti, da zadeva deluje. Daj, vri. Še. Dobro, zdaj dost. Zdaj, prav dost je. Smo se neka dobra povlika To se pusti na štedilniku, da se lepo na 5 minut, da se naredi skorica. Evo, skorica, evo, to je to boljš stvar. To so vsi tepijo za skorico. Ja, imam. Češ? Ne. Ja, ne bom s mlekom. To mora biti mleko, Ne vem, a kdo s koprom tole je? Mrzlo mora biti.